Frank ahimbisubwe obire nakora project ya refugee integration hari Mbarara University of Science and Technology nagira ngo kucondoza uko kushemerire kukorwa okuretaho entura nungi hagati y'empungi hamwe n'abatura omyanya rumwe empungi. Project nereba ha myanya ebiri research tukagikora myanya ebiri haruna kivare eruku empungi zikutura mu Singiro district then hariho na Arijumani district mu West Nile kumpa amatemba ga Uganda ahi empungi zukuga South Sudan boko zireberera konko myanya itari yemwe nemwe pagrinya na nendizo manzi zohenyi zikurenga nkikumi ahi empungi zukuga South Sudan zukutura kandi twenda kumanya ngo empungi kuzukizo mu Uganda nizikoraga nazitana na abanya Uganda ejimyanyi bakuturamo twanze nakumanya nabatura nabata okucondoza okwakozerwa mu kampu y'empungi ya Isingiro na Ajumani okumazire emyaka ena nukoreka ngo enshonga egi eshemerire kukorwaho na n'obwegendesereza kandi mu bwangu mu rukiko n'ebintu n'ubundi turahurira batugira ngo bamwe empungi national right kokanywe nk'umukozi wa government ni ndebe kikigwira abo kuba indangamuntu z'abanya-Uganda gusa kandi ikindi cya kabiri empungi zine kade zazo ihiba kwakirira mere ihiba kutungo ubuhezi kuga mu bindi bitongore. I can well say more generally is so the refugees, the 1.5 million of refugees, many of them are in a very vulnerable situation. Indeed, they get a plot of land, they get some food or cash assistance, but they remain very vulnerable. So refugees, they will always look for ways in which they can improve their livelihoods and their livelihood situation. Hona bacondoza nibenda barukwatwaho okuratera amateka okugabe bahandi kwebi bitukutari kubigabe radio. Na n'enshonga y'abantu empungi zimwe kosa kububuno bakagezaho kuba kosa system yito bona bakafuna ko butuze omungeri yabo ubundi batarabira mu matendera kusumuka n'ikikorwa amatengo ko gagamba na guidelines zo kunsubiza kwanda ibyo kugenda okutugambira amakuru agagasha kwa Anita Atkunda.